Lucas Raps. Slide on the Lunchbox, Choice FM 101.1, your voice, your music. Also na back to car singer Brown Dash Babalo M Smakade. 14:33 kana 27 minutes lwakawara ya braro. All right, Zenda promise zone. We're gonna be having a Van Rap in the house or on the line. Ngari Van Rap legends. Darkface Movenda has been at it for the longest of time. More than 10 years. Ingawa jipira na 15. Mara arto pangene mune. Uone hapa on the line. In the Masiari Darkface Movenda. Welcome to Choice FM, brother. Hey, varimina Frank, varimina. The right in the busani ngeyo. Hey, amenisapo man. Ndibonisa ngokha kama sindechiri Darkface Movenda ndile Jacques and la Van Rap. Ai, niwanza ngokaka na rotui. Ndare. Niwanza ngokaka, rotoma nazo man. Rotoke zicho. Ndari mingwa ngabe chipira 15 hapo nikazo. Wakati Arthur zatu bale vila zatu. Arthur zaje ya Van Rap ya tumoto waka market. Wari hondo manazo. Ya kuna waka market une wakati shuma disi di murawo di cassette ngemura. Noto mwana yanga cassette Darkface. Rike murawo na chori record ka cassette ngemura urune. Ubaka cassette ra kuno dhanayo ra kuno shanduka na ya fi na CD ra inga CD usikira no demi no shanduka ra. Ikurendisa online. Ya ndikando rinozibona zothe ndiri transformation noivona yothe zvaudhiudhi mara alright mingwandi minji so Darkface chibva chena toma chetila chipinga ti na zvino nikadhita muzika wa rap una chine chonochenja siyani la muzika ngakuonana kwano kana siyani la muzika wa Van Rap ti muzika na wachenja na zvipinga ka Van Rap zvanzotoitisana uyangaini. Ya ka Van Rap ndikubona una chanduko njima. Chanduka rikukodzari uchinchaji ha music man jena mapiano manji to artist za Van Rap zichanduke zinde mapiano ndizvo zvinenda kuona zvona uko rebo kama piano artist za zvino ngavaditsumbure artist nkene wakuenda mapiano vabatine za zvino nyakona kuona kanga hip-hop yofa mamina hip-hop ngofa zamburi ndito vala makete that's one really na yechingilekela bishi i-bench hall zinonda zivona uri rani ndikhombe ngani ya bench hall ngori bench hall nimwe category ine ayizicho shi yeah ndinenzika noti divurwayo so bench hall ayitinto vafishi ingareginyana Darkface zvino inui aungoba na chipinga chine nawo rinofonga nokungeka notamira nanende ngalengedza tamzi ndirepe zvezvo zvamapiano kana ona likompo nalo liko repiwa ngamanda inui anongobya nadhiwana nechikolinge ya Darkface uri naini sokori ripeni was bidi za likompo riri namele rivona shura lechinechava uri ndichori ndikutuma wavala makete uri makete ukuira gayi ngozvona nakatuma navala makete as artist atona vona zuri online ukuitira mini social media market wone kushanduka vatu vakutomufuna mini apechotoma nichi as artist nifuna ita kuti zvine vatu vafuna zvone ngozvona nizita siwami nifuna kuti zvine vatu vafuna zvone ngozvona ndezvo zvine zvasiya zvikunifosa uri rari ndiite zvazvo naupisa vatu muziki mutsva nifuna kutokuita dzikategori nitova musician ndotova artist music kana rapper nitendova musician ese musician jambori nifuna nifera wa uvofuisana na category imwe naimwe music. Right, joining me on the Lunchbox right now ya ningarendile zvakandila kan legend la muzika wa Van Rap Darkface Movenda. Darkface arisezekazwa zvino ti richida kainwi siyani la muzika wa Van Rap zwa zvino kana tamsi za chipinga cha zvino tamsi chechipirawo mimwedzi nyana kana mwawo wonoyi wopirawo richikosedza kanga waona wakouda uri ningotoshumana na zvipio nina project nena kushumana nayo
kana uka ḓivha mafhungo uri singili afha singili nga fhaḽa zwa itisani? Zwithu zwe nda zwi vhona Frank ndi zwa uri khano u bva tshe nda tou thoma to fokhasa tshoṱhe kha game zwezwi ndo funesa na singili after singili zwa vhamanitelere dziṅwe artist vha ḓo dropa dzi album zwa zwino ri khou dropa singili after singili. Ya ndi mafhungo uri singili yo leluwa i fana na album kana ndi mafhungo uri uri funa u ḓivha uri singili wa kona u ḓivha uri okay content ya i singili ine nda khou ḓo i bvisa a ḓo ri no vha dzi content creators dzi artist nowadays ri dzi content creators ngori ni nga si bvise music ine a ni na content nawo. Yeah. Nga kona pesa zamani funa u ḓivha uri okay ndi khou bvisa singili ya so dzina ḽa limbo lu pfhi dzina fhedzi ḽa limbo ndi ḽo ḽine ita uri ndi na ndiri i ḓivhe content yaṋu uri okay ndi khou bvisa limbo no khou amba nga lufuno kana ndi luimbo lwa so na so ndi funa u ḓivha uri ndi na content yalo. That's why no lu maketa zwi a leluwa zwi kha social media ndi tshi ḓivha content ngori artist nowadays ro shanduka dzi content creator na ri content creator ngori na sala content creator a una tshena nga tshi creator na tshithihi. Yeah ndi confesses singili ndi ntswa Darkface muvenḓa mujolo wo muvhaisa ri vhudzeni ngayo. Hafho zwino hafho ndi ardori ndi vhathu vhane ndi zwithu zwine zwa khou itea nga maanḓa nowadays nga zwi vhona zwino ndo rali so ndi vha thetshelesa zwine khou itea kha social media zwine zwa khou itea vhutshiloni vhathu vha no khou tanda navho mini nga zwi vhona na sokou zwi pfa vhathu vha sokou ḓivha khou solva thaidzo zwithu tshithihi nga zwi vhona. Nyapfa muṅwe a khou sokou ri hepfi uri o rwa muthu o mu rengela mini no muthu o mu rengela na mini muthu a nditsha no ana kha muṅwe ndo mu rengela goloi mbo ḓi nditsha ndi ndo ri muzwa ndo ri mambadza ringi fhedzi a moto tshata naye fhedzi for 3 months ri mbo ḓi litshana isino na zwi vhona uri a tshimbo ri tshithu tshina dzi mujolo o dzhovolo ku vaisa muṅwe na muṅwe na nṋe uri na tshelede a ḓi okay mutadzi wane a shumi muno khou shuma zwino ngo zwi vhona na fhedzi la mutadzi khou ḽa fora mara zwiito zwa hone a ḓi bva ya ṱoḓa vhaṅwe vhathu ngo nda nga zwi vhona zwine zwa amba uri hei content ya mujolo wo mu vhaisa ndi khulwane ngo zwi vhona khulwane u khou vaisa muṅwe na muṅwe a vhona uri ni na tshelede kana nina. Okay so zwino kha mujolo wo mu vhaisa Darkface ani khou amba ngayo ni khou amba ngayo ni muone musi hafho uri nine u ḓo ni boxer Darkface right kwani badani ndavavona online apedza tifongota kuilela zvizvitiri zvapori jelingi zviko dini zvethu zva mujelo atiri ni aḓevha ni khou zwi amba mafhungo ano mara ni khou zwi amba kha muṅwe zwi fana hezwiḽa ni tshi ri ndi khombo u vhudzisela muthu advice nga hetsho tshifhinga ni tshi zwi ḓivha zwa uri ni khou vhudzisela ini muṋe nga hetsho tshifhinga Darkface ndi nga tea vhudzisela ndevude nda vha thusa vhaṅwe vhathu ndi vhajelimbo vha vha khou amba uri hei na ḓa na nkwama zwino mthanda vha ḓa na nkwama Darkface sina kha luimbo no shumisa navho nyi kana ndi vhonyi vhe vha ni thusa kha luimbo kana na inini huna vha mbi mna vho ri ena maḓuvha tshiṅwe na tshiṅwe u to ḓi itela ndi uri u khou ṅwala u khou bveledza mixa masara zwoṱhe kha ini zwi khou tou tshimbilisana. Ndi mfuno muṋe a ri tori ndi songwriter hafho ndi tovha songwriter vha ri instrumental ḓitiwa nga ṅwaha thina dzi dash instrumental sure muthu ane a khou ita mixing and mastering ḓitiwa nga ṅwaha ina dzi Mr Main idzi vhuṱali dza tshikhudini
Mr Main ndi vhone vho engineer up like studio cha Chikhudini ngapha mushumo woṱhe zwavhuḓi ndi kha Chikhudini hafha ha Mr Main. Yeah. Yo bva lini nyimbo Darkface kana arali sathu bva i khou bva lini? Zwa zwino i hone ri yo bva kha vho dzi 15 hanefha nda khou thoma promo because zwino nowadays rimbo la tovha online zwiko dzi lumbo ḓivha lo bva. Yeah, ndi hanefha lavhela online ro bva ro luwana. Link yona kha YouTube wa fika muri wa to bva link yo vhathu vha ivone i online hayi a tshona chance ri ro bumini ndi ba ro bva kha vhathu muri vhathu vha khou thumuru wa. Yeah, link ndi wona guy it is not link ine ndi azuzuri nenga CCM yana link kha baske bari mini kama zuri ngodiyo do inte vaya kha Facebook yone ngo Darkface Muvenda kha Facebook ndi hona nefa vadi wana nefa alati wana nefa ala link yone Darkface Muvenda Darkface Muvenda kha TikTok ndi hona nefa do di search nga ngoma wana na video za hona ga promote. All right, Darkface Muvenda ni kuloba nga manda chipinga chane ri kodo dzena khayo single zezino sikale ti apa kha lunchbox apa rina tradition ine ravha nayo kezi ini samuimbi ezino ri dalela kana ri joina kha lutingo ti no ri dalela na muzika muswai rinefa chikhala chori itani zwine zwa itwa nga ba Frank ni nga kona ulu dibadzo limbo. Can you announce the song ine ravha nayo? So ini limbo nina ngoti ulu announce apa kana ulu panga miyane Darkface call limbo lwanu ini mune Darkface Muvenda mujolo mubaisa isitale sizone Darkface. Vadizela track yembonga Darkface Muvenda iti mujolo mubaisa ikhodate heyo fana na mzwezo kazo repa nisingo vya nari nyakona hizo noitwa ngane na disa demo ngeno Sharp Darkface. Okay. Tada.